Sfinks je ultra rana sorta vinove loze. Autor ove sorte je ukrajinski selekcionar Vitalij Zagorulko. Njegov rad u polju selekcionarstva hibridnih sorti vinove loze je jako poznat jer je ukrstio mnoge sorte vinove loze. Sfinks je plavo grožđe koje konstantno daje velike prinose i grozdove prilično velikih bobica koje sazrijevaju u rekordnom vremenu. Veoma je pogodan i za uzgoj na okućnicama. Trsove sorte su snažni i brzo se formira uzgojni oblik. Važna prednost je i ultra rano sazrijevanje jer vegetacija traje od 100 do 105 dana. Pucanje pupoljaka je prilično kasno, pa ova sorta je pogodna za uzgoj na našim prostorima radi kasnih proljetnih mrazeva u mjesecu aprilu. U toplim ljetima sadržaj šećera u bobicama dostiže do 23%, što nesumnjivo ukazuje na svestranost sorte. Pogodna je za svježu potrošnju i za proizvodnju sokova. Izgled bobica nije naročito atraktivan, tamno plave su boje, okruglog ili ovalnog oblika, prilično velike, težine do 10 grama. Pulpa je prilično gusta, hrskava je sa jednostavnim i neutralnim okusom. Nakupljanje šećera u ranim fazama berbe je nisko, međutim kada su grozdovi potpuno zreli, slatkoća pulpe je prilično jaka i odlikuje se osvježavajućim okusom. Ukupne ocjene okusa bobica su zadovoljavajuće i poboljšavaju se tek nakon duljeg boravka na trsu. Masa grozdova doseže do 1200 grama, ali obično su između 600 i 1000 grama. Bobice su sklone pucanju ako padne mnogo kiše u kratkom vremenu u periodu zrenja. Sorta Sfinks je klasična stolna sorta vinove loze i spada u grupu sorti koja ne traži preveliku njegu niti poseban režim prehrane i lakša je za uzgoj od mnogih drugih sorti vinove loze. Zaključak na kraju bi bio da sorta vinove loze Sfinks je svakako dostojna uzgoja u našim dvorištima i vinogradima. Njegova nepretencioznost i lahkoća njege i uzgoja omogućavaju čak i početnicima uzgajivačima da dobiju dobru žetvu. Zahvaljujući ekstra ranom periodu zrenja, veoma je cijenjena sorta jer pojavljuje se na tržištu kao jedna od prvih. Razmotrite to u poređenju sa drugim ultra ranim konkurentima. Napominjem da biste izbjegli pojavu graška i pucanje bobica, potrebno je paziti na uslove uzgoja i spriječiti prekomjerno zalijevanje tla.